ایوار باش کردستان ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا ام به برنامه یک نو یا دنگ دیاسپورا دیسا بورانه و بخیری خوشی هاتن برنامه ما تماشاوانین ایجا اف برنامه ما یا داوینش بو سال 2021 ما دسپیکت گوت بو امیل هاویردور جیهانه به کردستانیین لدیاسپورای لولاتین جور بجور کج کردستان دور دجین او کسین جهمو جورین جواکه امی بوان رهف پیوین بکن صحبت بکن لسر کارو خبات وان لسر رنگ جیان وان لسر سرکفتنین وان زحمتین وان بیریا وان یا ولات امی صحبت بکن بوره بارو بکن ولات دیجیتال گریان جه امریکا بگره استرالیا گلک ولاتین اوروپا ام بوه تماشاوانان را بون میوانه کردستانیان لدیاسپورای و جاره جی میوانا من هر چقدر به تمن خواه جوان بجی کردستانی یک دستندیکا و کوملین جور بجور وک اندام و ریوبر خبات کریه و بالسالان دناو شرداری یک ستوکولمی ده کار دکه نهاجی اندام مجلسا شرداری نافچه هدینگه یا ستوکولمیه و جالی پارتیا خواه وک سروک و شورمنده مخالفتا پارتیا چپ یا شرداری وظیفه داره هر وها دناف سیاست دیجی دیه ناوی وجی دل لیستیا نامزدین پارلمنتو یا سویده یا پارتیا چپ جبو هلبجارتنین سال 2022 دیجی بگره میوانا من برز نوجین علا جبکه نوجين مرحبا تبخير هاتي گلک سپاس جبوکو و مدعوتی پروگراما خو کریرو و ایوار باش ج تماشاوانین ما گشانجی گلک سپاس اجي كيف خوشم نوجين كنت دكاري بو إيشاف بميواني برنامه ما هناك تايبات آداوية أصالي امی سالک نو به هفره دست بکن نوجین مبکرتی هنکی بحثات اکر امزانن تو کردا سویدیه تو و هناك جي خباط عتالي ما برفره انا لسر هناكي صحبات بكن ام خوازم تو هناكي خواب تماشاواني ما بدنا صين نوجين على جابك كيا جكيا زاروكتيات الكدر باس بويا تبكنجي هاتي سويدي هناكي بحث بك عمجي كردستاني دست بكن اوورن سويدي باشه ولا از بکرتی از ویا بویژم از سالا 1988 ما 12 بوم دکراتی که تنها ما سالا 88 از ویچاره از 7 سالی بوم از حتی امری 7 سالی از لکردستان دمانیانی از و دیاخو و برای کی خوی بچوک ام لکردستان دمان سال 88 وقتا کم هاتن باوی مجی بمربو زارو کانتیامل دیرکا چای مازی در باس بو لکردستانی وكما قلت حتى عمري حفتان زلوربوم زارو كانتياكو برنجيمبو دحلو غابان بو و بشينكايبو وجيفاتك شيمبو تشتي كوتي بيرامج زارو كانتيامن تشتي خوشتي بيرامن دمك رنجيمبو لعيني دماجي وك زاروك مرزاني بو كي هنك زوربون هنا مثلا مرة وقتا كنت تشو مكتبة جبو از 2 سالات شو مكتبة جي بريكو ام هاتن سويدي مرة زاني بو ده مكتبة ده مثلا مرة نكار كردي ببيفن ياجي الدار دورامة مثلا قرقول هبون مرد زانی بول نزیکی وان یا وقتا کو موان در باست کرد ام دهاتن تمیکرن مزناج مرد گوتن نبیج قال کردان نکی یاجی نبیج کرد یا کردستان وقتا کو نزیکی خرقولان دبن مرد زانی بون یعنی هن تشتی قدخه هیه مرد وانا هرگاف مرد بخار هل دگرته
و zaten بخوا باویم نل کردستانی بو باویم وقتا کو از 2 سالی بوم عالی کردستانی وک محکوم چبو عالی روجاوا و جبروی که ام کارم بویژن ام پشکی دلالی از برایم بچوک ام رابون جباک وادمنا باویم رن نلوی دریبا تشتکی جودا بود تشتکی فرخلی بو ایجا هر کسی باوی همو مالبات لسر مرو بو علی کاری دکرنو اره هر کسی زیده ونی بالاوان لسر مره هبو و لمره مقاطع بود جعالی خالا و جعالی آپا و جعالی خالتیکا و ناس و دوسته موان یعنی گشتر هندامه بود وادم ناده و زیادترین تشتکو تی بیرامن اون یعنی کو زاروکانتیام برنگین در باس بو لکردستان الدرکا چای مازی بله جیه کی هرمک خوشه جیه کی خوشه نافداره راسته چای مازی بله بله هون کنگی تو حتی حفصالی الكردستان بهون کنگی او ماجرا و یا جی ریویتیا و یا سویده دست بیکر سالا 1987 ام بقاجاری ام درباس بون بنیا خطی با آلیکاریا ناس و دوستان ام درباس بون ویدره و لویدره بخواه جارا پیشیه من باوی خودید پشتی کو 5 سالا مش خارد گوت مدگو اف زلام کیه زلامه که کلکی دشبیا آپیم لنه آپیم بو او تبيرام من شو مخ حتى بن فينا دم بشارت دم قرت حتى ام ديس علمين هفده ام قدر دوسي مها لروجافاي مان ام جوي دري بشتي دوسي مها ام تبع هاتن سويدي وقتاكم هات سويدي زفستان بو برفك جالك قالن بو لدرفه و لسويدي جي از باور دكم جارا پیشی من تلومه خل خاكر و تلومك پنبه بو و ام سالا پیشی ام لجم ناس و دوستان اما دوستين باویم و دیامن بو وقتاكم هاتن ازو دیامو باویم و برايك مني بتشوك باور بو پشتیکو سالكي برایک من دنیجی خودی دا الان و پشتی چند ساله دنجی ایدنه برای منی سیمین شه بو هردم و ام کتنا جواتا سوید ام مزو دست به میته بکر وقت زاروک ام زو علمین زمانی سویدی لی جبو مزنه ما وی حبکی بزحمت تربو گلک جاران مثل مجدی و باقی خود ترجمانتی دکر به امر خوی بچوک جبركو جبو مزنا او بيتر بزحمت بكومرتي كتناف اف جواتا جبو منه بله نوجين تجدركات شاي مازي جهري ما مرديني تقول حفصالي بود هندركاتن اختي وتزبستاني هات سويدي اختي تبدو بره بدو چاوا بو چه بالا تكشان وگزاروك ودمي تشتكو من بيترين بالا من دكشان دل مكتبي من فرق ذكر مسألة مرك عربو زمانه خبر حتي ببيفيا زمانه من يصاغ بو يا نقد خبو او حقي مرهبو مرنا بترسبو وقتا مر زمانه خد بيفي تشتكي دني كو بالا من دكشان مثلا من فرق ذكر الكردستان مثلا مرج بوليسان قالك دي ترسيان يا مرج عسكران دي ترسيان للسويدي نواني بو يعني الفيدريت دي بوليس دهات مرر دي بيفين يعني بهوايا كي خوش بمرر دي بيفي ومرنا بترس بو لمبريوان وكدني انترسا قالك كسان جوالاتي مرهبو دو خاصن بزانب من كردستان كوي ونش كدري هاتن ومكي جا زماني دي بيفين ودمي كردستان جبو هر كسي نبناسبو وجبروي كي بمرات تشتكي خوش بو كمرك عربي قلب كرا مثلا مرج كودتي كردستان شي اللي كدري جبو قالك ودمي نبر بالناس وما انا طبي رنگه كده بله مثلا زمان و دربه و هندور چاوا بو نوجين كرديات
پر خوشه براستی جیکف خوشیه از انا وکو لستران کلام کردی گهدار دکم وقتی که از لکردی گهدار دکم کردیاته او دمات وقتی تو زاروگ بول دبستانی والمالي انا بلكي بالاتاجيك شاندي تشاره دريه كارد كمش خوارن انا وي مجارجي انا تدي مترسيا دي وبابا قال لك لسر زمان هي انا زمان بچکی زمان دبستان بهتر سردستی هندره مالی و چاقه چاوابو او مدرسی هبو بوی رنگی یا وری خوزای ده هرکی کل مالی کردی لدر و سویدی تبي لتشابو تشتكو تي بيرام اف بو كو بافيما وديامه تدي هرقاف جمره دغوت من غيرك المالي كردي ببيفه شخوم حبكي تركي جيزاني بوتدي من سريد مقال كل مغوز دي سالا لكردستان اسچوم مكتبي ل تشتكو دمال باطمه د قانون بو اف تشتبو يعني دي بافيما دغوتن كو وقتا كون المالين من غيرك زماني خو ببيفن دمالد امي كردي ببيفن ذاتن لدرفه هنا زمان سويدي بعلمن لدرفه سويدي ون ببيفن تشتك نابه اما قفاون هات المالي ون غير كردي بهفدر ببيفن جبو يكيد معلمه هرقاف كردي دهات بيفاندن وافجي دور جبو مراد دبو بنجاهك خورت يعني دي ساجي مثلا ام وقتكو ام دارن كردستان ام تدي وكو كرمان جامع دي ساجي غورا اي كردستان ام حبكي زحيف دبينن اما از باوردكم افجلك علي مكر كو تدي ام دفي قونيه ما وندا نكر يعني زماني خو بتبعي فداوي جلكي هي نغري جبو نسل سيام ايوه هون نسل ديامن هدي نسل سيام هاجر كو بنجاك باش بقوات اكرديها بوقت بحسكر ما ذكر بردوام بكم بلي نوجي نشخوا مدي سامل فيا فجرن مثلا زمان وباراستنا زمان بچكي حتى لي از خوازم ورم سر کارو خبات تایا د سیاست و شهرداری دم زانم تو گلک چالاک جار د روزنامه سویدی د دبینن چالاکیات و هف ببینن تو د شوپین کارته پرسامن وهاش بپرسم تو کنگی و چاوا کت ناف سیاست چه تکشان د ناف خباتا لور ناف خباتا شهرداریه تقارب ويا بحث بك دور هناكي بحثا سيستما الشاردارية للسويد وباجار مزن ياجي ستوكهولم تشاوايا موارن وراجي بري تشاوا داس بيكر ام جور داس بيكر بله جو خوا از باوردكم وقتا كو تدي مرا بپنابري مرا ولاتك دنه ياجي مرا جي ولاتي خبره في يعني مقصدا من افك وقتاكم مرا جبو خباتكي یا جبو آبوری مرنی سویدی از باور دکم زور کو مرج سیاست دور بکوه مسئله سیاست هم ج علی خالی من ادیب قراهم هم ج علی باوی من ایوب علاجبک تدي مرة بسياسات دندور مع خود مرة ور حاصل مزند به ووقتاكو ام مزند بون جالك جرا باوي من دغوتج مر دغوت تي كافناف سياسات دغوت يعني ممكن تي كافن كوملين جوانا ياجي كوميتين جوانا ويتشاقي وقتاكو ام جيج بو حقوسي بالا من ندك شاندن اوتشت لي هركو مرة مزند بو مرة بهترين ديو باوي خافم دكر وجبوتش اوتشنا جمره دغوت انترسام aslında pişti liseye lise qadandı lvederi وقتكم lise qadandı از حبكي كتب ناف او يكتيان ياجي درنجن ان كردال سويدي از مثلا يكتياجنان از بيشين اكتيف بوم او فدراسيون هبو مثلا لفيدر جالك جاران ام ديچون شوين كرد ام ديچون نوروزا ما كرد ما هفدو جالك دغرت يعني زارو كنت يعمل تي بيرام يعني جواتك جالك شيمبو ام سرساله بهفربون ام نوروزا بهفربون ام شوال بهفربون يعني او كرديتيا او غريدانا كردان
وشغل ستوكهولم بما خرط بو يعني إجا از بوي أواي إنترسان من بالام كشان ده ما في بيركا از كتم يكتياج نانده و جوياد از چند سالا از ويدري از خبطيم بيشتوي مد university مجيجرت از جستوكهولم تشوم از چوم جيري سويدي الويدري من ما في مروفان بروجراما ما في مروفان مخنده او جيزاتن يعني ما في مروفان جبوك مرزاني بو مثلا كرد حقيواني ما في مروفان لكردستاني د زاروكانتيام تنبو جبو من بو تشتكي انترسانت من دوست زوانا زانبم حقوقاوي زانبم جبروي من او مخنده و جواز فجريان مگوكا على از شانسي كي بدم سياستي مگوكا از بجربينم إجا مبخوا كونتاغ داني ببارتيا تشابر السويدي أو قوتنين زاروكانتيا أبا آمن دهات بيرامن من قوت أز تشتكي بكم جبوك أسكاربم جبو خلقي خوا قهرتنا كشيكم ياجي أز وان بالناس كرم بدم مثلا من خص أز بكاربم دنجي إنساني إكو دنجي وان دي جيفاتي كيم يا ناي بيساندن من خص بكاربم ويا بكم إجا زوني كتمة و بشتيكو يعني أمريكا عرفي مش بنيدي دا سبيكر جا أمدكتن كامبانيا جا ما تش بلافكر جا أمدكتن جوينان يعني أم كولترا جوينين سياسة السويدي أزوني علمي وبويريا أز دور هاتم البجارتن يعني بارتيا هودينيا باجاري هودينيا قصد موك سر بارتيه هالبجارة بويريا اسكتمه يعني نتشكي راح بو يعني قالكي خبات لازم بو اما قرار اخذ ابو ازي بجاجم في نقطك و ازي بنسرو بروجيكي وبوي اواي از جاشتم يعني بله نوجين لستوكهولم شهرداری باجار مزن هي و شهرداری نافچه باجر هنه شخو الکتله چالاکی هدینگ او جی نافچه یک باجار مزن استوکهولم تنافده تو شهرداری لورجی تو اکتیف کارد کت کرنه کی جمره بحث و سیستم بک باجار مزن و نافچه باجار مزن برکو لسوید تشخو جمره بحث بک شهرداری مزنه خباطه شغل السويدي دسد النود شهرداري ياجين هنك دبيجين بلدي هنا هدينيا يك جوانن والستوكهولم هدينيا ادو يمين مزنه نفساوي سدو ده هزار و سيستما السويد وني هاتي شكرن يعني شهرداريا باجاري هي لوكال لوی داره مجلساوی بخواه هیه و لوی داره پارتیه و ام بویژن هم باجاری هیه و هم وانه ام بویژن نتویجی هیه و جقین دی او مجلسا باجاری ام دبیجن مجلسا هرمه هیه يعني سه نيفوي سه منطقه و هیه باجاریه عن نتوية و ببور هرمية نتوية هرمي هن برسكريكين ايكو ام دباجاريده باجاريده ام بيناش تغلن او لوانا بيترين دنار وزاتن البرلمانتوي نتوي مزانن تشوا دخبت زاتن للباجاري في سياسة باجاري مثلا أم قرار لسن مكتب عددن أم لسر قريجة أوي لفي باجاري تشبه تشكرن أوي باركي وين هبن أوي زاروك تشبكن مثلا وقتا أخذ فالا أوي خلكي بأمر أوي كيلوان بنارن مثلا جبو بيش روجي جبو هدينة أم فيجن باجارك كو کار بدو درج هبه جیانک دو درج له هبه جوانه و کارته ده بجی ام کارن چاوا خباته کی بکن جوان بگیشن و نقطه پرسکریکن سوسیال هي مثلا يعني تشتي وني ام براني ام قرار دن بهفر السر و ام فكره خاصه بجن مك بارتي نوجين ده شهرداریان ده امکان هنه که مروف بکار بلوبیا کردستانی بکه آنتنی مروف بکارین شهرداریان مجول ده
از باور دکم من هاتني كردي ديت أنا دنا وينايان أفيشك تاني بكردي هي وينايتي بكردية أو شابو یا وقتا کو هلبجارتن چه بو جارا پیشه کو از ببوم سروکا پارتیا چپ لهدینه باجاره هدینه ما خواست هلبجارتن ام بگیجن هر انسانی خو ما خواست کو مثلا ام افیشه خو بکردی چکنه جبو ام بگیجن خلکی کرد هم جی جبو کو انسان زانبن کی کردی وک زمان هیه خلکی کرد هیه او بهتر انترساوان بکشینه و وکی دنه مثلا ام وقتا کو ام مجلسا باجاری ام دخبتن ام حواله خوی ای هرمجی و ای نتویج ناستکن يعني حواله ما ای البرلمان و يدرودن ام وان ناستکن ام بهدر د پیون مثلا برسکریک ام بخوازن بین روجوی ام بوان د پیون کو او كاربين روجافي ياجي او كار سر بنفيسين ام جي بخوجي كار زاتن جالك برسكري كان ام بين روجافي ام كارن سر بنفيسين ام كارن مديايد بلي بكن مثلا وام كان جبيني خو سر كردستاني سر ديروكا كردستاني تشيكي ام كان قوميتايا ايكو بشتكرديا كردا دكن ام كارن تشيكني مثلا ام كارن درناغا تشيكن ايكو بشتكريا بيرا كان لكردستان دكن تشيكن مثلا يعني امكان هنا بله ازانم که سويدي دبجن يرت فروغر ازانم برسيت يعني تبهتجلكي بجوان وجنا يعني خمات السروانه كانك بحسبك د شرداريا ود او بش شوايه بله جواني وقته د شرداريا ود چالاكن او برسامن جوانين كرد د شرداريا ود چالاك هنه گلكن كيمن شوايه یا بری هر تشتی از دخوازم ویا بویجم گاواکو از بوم سرکا پارتیا چپ لباجاره هدینه از باور دکم از هم بیرکا آ پیشی آ پنابر یا جا آ غریب آ پیشیم بوم کو بوم سرک لوی باجاری هم آ جوانترین بوم جبروي يكي مثلا ما فرق ذكر كو نتشتكي بفيجن تراديسيون بو يعني تشتكي او نعلم بيبون مثلا بيركي اي جوان ياجي بيركي اي غريب بفسروك د مجلسا باجاري جبروي يكي مثلا تشتكو هري بر بالامن دكشينا افكو اف جنجمه مثلا ايكو كرد بن ايكو زان غريب ايكو للدياسبورا مزند بن از خاصم مثلا او مروك نمونه بفينا او بفي شكلي موتيفا بفنكو اوجي باور بكن او كان بن روجك بفي اجي كارم بيا بكم بنا واي نوجين دكم مس اجي كارم بكم وعادو دا مثلا از خازم هم بيرك جي بيتر جي بگره د پارلمانتو يان د مجلسان ده هم جي گنجه من اي غريب اي كرد مثلا از خازم قاربن جي بگره جبر و یکی ام هرگاف وقتا کو ام تدی ام جوینه خو چه دکی ام دخوازم بگیجن وان وقتا کو ام رولا دنن کسی پارتیا خو ام دخوازن ام گنجه کرد قاربن تخ ناوج بو اوجي بشتاري بسياسه بفه يعني مهم کو تدی مرا قارب بف وقت ارنج جنجه خوارشير جبو مرا ريبك جلك كسي دنجير بله نوجين لفر بحثا جنان و چلقبون و نچلقبوناوان جي بكن بتا جنين كرد و بقاسي كو بدوي هي دناف شارداريه و جواكي د بقاسي كو بيوستي هي هنا بنرناتا ام بشاردارياتا يعني و ستوكهولم تشتكوا از دبینم یعنی کرد گلکی ناو سیاست دهنه کرد گلکی باوایکی باش بمن جی گرتنه یعنی هم ده مکتبان هم ده انیورسیته ده جی هم جی ده سیاست ده از دبینم یعنی ام گش ند عینی پارتیان دنه لی کرد جی دگرن و اف تشتکی باشه لی البت مرکا رهیم بهترین بوه مثلا ده شارداریا اهودینه ده ام نهاقوز گلک کردن چند حب هنن او جی بیرکن
بله هدینگه کرد گلکن شرداریاوه از دزانم گلکن لو ماز بپرسید که از بیجم گلو جن پرن هندکن تی چهار بین لو ما پرسی يعني مرا کار بخوازه که هم بهتر بوه و زادنم ویا دخوازن ل مثلا تشتی که از زانم کرنا سیاستی gelekî zor e ji bo ku li Swêdê mesela hem dê jî hem bav jî mecbûrî herin bixebitin mesela dixebitin wexta ku me re bi siyasetê dest pê dike me re wexta xwe a vala me re piranî me re wê wextê de me re siyasetê dike me re dûr dest pê dike gelek însan ji bo wan mesela ev zor e ku me re karibin wexta xwe li hev dibîne wext digire mesela gelek nivîs hene zimanek bîrokratîk gelek caran îcab dike ku me re karibe wexta xwe gelekî bide îja ji ber vê yekê ne tenê aslında Kurd mesela vêjin gencê ê ku genc bi jî dê û bavê ê ku ciwan bi êk zarokê wan biçûk li hebirin malê ya jî pîrek ew zû zû nakevin nav ku em vêjin riyê siyasetê ne zêde rehet be نوجين لسر جوانا زانم که مگوت او پرسین دلیتا هردو او جن و جوان لشارداریا وهو لستوكولم بگشتی جبو جوانا نزانم گلک مثل شارداری گلک چالاکیا دکن و گلک دزگاه دکن و گلک جواد کن لشارداریا وش بو که هون جوانا کوم بکن یا جوانا اکتیو بکن تخن ریا کو نک يعني آلیکاری بکن کو آلیکاری مالباتا بکن دبستانا بکن و جوانا بخوا بکن شارداریا و چه چالاکی يعني یا چه دکن هنک نمونت کار بده يا امكارن وني بيجن انا مثلا ما وك بارتي ما بيشنيارك وني كركو جبو جوانا وك انجمانك يا جي وك بارلمانتو يكي تشيبه جبوك تشتي كان فرق لكن مثلا جوان سياسات حبكي غريب دبينه زيادترين مثلا سياسات باجاري قالك كس يعني حبكي غريبه ويا دبينه تشتكو أنا تكرن اللي هدينه مثلا هر پرچه ایوی باجاری میتینگ چه دیگه و بان جوانا دیگه جبوکو دیالوگ بو جوانا دینه مثلا ون چه دخوازن جبو هدینه جبو کی جا پرس کرک مهم اللي هدینه عادو دا مثلا حقی مره هی اللي هدینه مره وک پیشنیارک سیاسی یا تو فکرک ته بت بخوازه تشتکی بگوهرین اللي باجاری ما یا تو بخوازه تشتک وب حقیقتا هی تو پیشنیارک بنویسینه و هگر تو سد رایان تو کاربج پیشنیارا خور بستینه اوش دیجیتال سیستمک دیجیتاله و چاغه تو کار ویژن و پیشنیارا خو پک بینه بله نوجین تو سیستما شارداریا ولاتن که کرد لیدجین هر چهار ولاتا تو دزانی تو دکاری نکی بده بر هفدو به سیستما سویدی را دموکراسیا هرمی چیه و جبو کرده بکرته دکاری جوان یعنی دکاری جوان چی بینه نکی بده بر هفدو سیستما سویدی و وان چهار ولاتن که کرد لیدجین یا جیان بیجین ولاتن که کرد لیدجین بله تشتكو از دبینم انا وقتا مثلا از دارم کردستان از فرق دکم کو گلک کسی ما لکردستان اج گلک اکتیفن و بفيجن تشتكي من زاروكانتيا خود ما حقوس ندديت مثلا از دبینم کو انسان اذا نبترسن ج مثلا اكتيف بونه لي از فرق دكم لكردستان مثلا زيادترين تدي از باسا كردستان باكور دكم لو دري جالك انجل هنا يعني تشتي اكو مرة دسكنين هي مثلا السويد او تشتني مرة ازادكو مرة بخوازه مرة درنگی که وکه یا مرة بخوازه مرة پارتیا که وکه مثلا او تشت رحت للسويد و تشتيكو امكارن جي السويديا بعلمن مجوانتي خود فرق كر وقتك از بهترین اکتیو بودن ناف سیاستا کرد لستوکومه مثلا ارگانیزا کرنه
ام وقتا رهبری د organize کرنا خود ام کارن هین خورد ببن چونکی organize کرن تشتکی گلک مهمه جبو مره بگیجه آماجک خو مثلا سیستمی میتینگا میتینگ چاوا چه دبه مره چاوا کار به هوای کی دموکراتیک مره رای خو باویجی یاجی مره هل بجارتنه کی مثلا او تشنا gelek mühime. Yani dibuku em giş vakef dina fikirin. Mesela nama kurda em dizanin em giş vakef dina fikirin partiyen cuda jî heye lê veya gerek tiştekî normal be. Çünkü di demokrasiya kêde herkes mecbur karibe xwedî fikrekê be. Bê ku em bivêjin bive problem. Lê dûr mere wexta ku te dî mere dicive مرا سر دپیوه مرا دور سر داوی رای خود داویجه یعنی کیجان فکر هری پرین رای بستینه مرا لپاش ویا دسکنه مرا ویا گورا ویا حرکتک مثلا افتشت از باورم امکارم بهترین جه بعلم مثلا organize کرن سیستم جوینا ام ویژن تولرانسا مرا لهم بری هفدو یا جی فکر جدا او تولرانسا بهترین کار هبه لعام مهم از گلک جران وید ویژم از بیم تدی مثلا مرل سوید دنره پارتیان جدا هیه لعو هیچ شوپا وانجویات تونه کو مثلا سوید وک ولات وقتا که آنام ویژن تنه لقرونا یا افدرو ما قرونا یه کش هاتن جم هفدو لوی درید کشا کاری بون هفته بکرنا اجی دخوازم مثلا پیش ده و aslında yani çok azizу am karım veya dest bekin Kurd وقتا کو د mesela yekitiye o serxabuna Kurdistanê em gerek de veya de yekbin yani çok azı fikre me partiyan da cuda bejhevdu gerek em de veya de yekbin o bevdur bexabitin o cem hevdu bin ve perskireke de بله نوجین برز محمد تنرا وردی پرسک کریه او بو اجی آلمانیا دبیجه تدکاری نوجینه بپرسی گلو دانوستندنا شارداریا نوجینه لگل شارداریک باجارک ام باجاروک کردی هیا گلو از کارم وانی بویژن پارتیا ما و خباتی وان به کردستان باکور گلکی هیه زیادترین آنا وقتا کو مثلا تشتكي لكردستان باكور دبه قنطاغي ما بحوالي ما يوي دري بارلمانتو هي ام جوان دبيجن مثلا بارتيا تشيب و مثلا بارتيا تشيب ل كرد لكردستان باكور ام دبيجن مخاطي وبراتيه بهدر دكن انا وقتكو مثلا تشتكي لوي دري دبه ياجي بارلمانترك ما ياجي حوالك ما لوي دري هاتن قرتن ياجي كاتن بن اسكنجي ديريك لوي دري حركات دكن هم جي لوي دري اندامه ما دچ كردستاني مثلا هل بجارتن ام دهرن ام لوقالا ام لدرفي لوقالا ام مثلا كنترول دكن كو شاشيه خطا تشينا بالودري ام دمنا جام دهرنوتين ام بان حواله خوش دكن كو ام ورن فيدري سمنرا جالي روجا باجي ام حوالا ام ديالوغا ما بوان رهيه ام بان واجي دكن گلك جارا ام نسر برسكراكا بيركا بپیوی یا جی روشا کردستان یا روجاوا یا پیرکی علی کردستان باکور چاوی مثلا ام وانا بهفدر دپیون ام کارم بهفدر چی بکن جبو وی بین روجاوی او بلی بکن مثلا جقین دی لکردستان باکور ام کارم وی چاوا بهترین بین روجاوی yani وکو ونزانه سروکی می پارتیا چپ وقتا کو سلاطین دمر تاشاتو بو گرتن مثلا گلک جاران دچو هنداوي حتى دچو الحبسه لبرور جارا داويه سكني وينخس نندر لقون داغي ما بهفدر هنن بارتيه تشب ام بهفدر دخبتن يعني الكردستان يجي قنطاغه ما وخباتي ما بهفر هي بله نوجين وقت زانه يعني زانم تد كوملا وفدراسيون وريخستنات كلكار كريه وقت بقول تد جوانتيا خدت شخواهين جوانه يعني دما جوانتر بو ام بيجن
سوێت دەزانێ وڵاتێ ڕێخستنایە ڕێخستنێ کەسێن ji rexistinê kesên ku avjeniyê dikin bigire her cüreyê sporê û kêmendam û kor û seqet û bi her rengî rêxistinên wan hene civatek bê rêxistin ser nakeve lê tu rêxistinê Kurda çawa dinasî dîtina te çi ye rêxistinê Kurda li Swêd û rêxistinê Kurda wek li Kurdistanê modelek ku tu bikarî bi pêşniyar bikî ya jî metodek tu bikarî pêşniyar bikî heye ku tu bide ber hevdû Ya tiştê ku mesela me re kare ji vê derê ji vê sîstema Swêdê me re kare mesela li Kurdistanê me re kare biçêkê mesela min ê bixwesta te dî li Kurdistanê li Kurdistana Bakur zana wek nimûne ez bêjim parlamentoyek li wir hebe ya jî em bivêjin meclîsa a heremî li wê derê hebe ya meclîsa a bajarî em li wê derê mesela beş ji bo însaniyê ku bivêjin îmkanê wan tune bi ya jî ji bo însaniyê ku wek te qal kir mesela kêmasiyê wan hebin ê kor bin ê serqet bin mesela Kurdistanê ez dizanim gelek kesên ê ku alîkariya wan ji aliyê dewletê ya jî ji aliyê bajarî heye lê mesela ez wê alîkariya nabînim ji ber wê yekê mesela me re via têxi sîstemê sîstema Swêdê me re bive Kurdistanê mesela me re ji xwe li wê derê bik sîstem ez bawerim ew ê karî bi pêş bikeve lê tiştê ê ku ez ana kêm dibînim li tevaya ana bivêjin diasporayê jî em bi xwe yani em gerek karibin li hevdû bikin ku em ji bo azadiya Kurdistanê ji bo xelkê xwe em divêya de yek bin em bi xwe karin mesela Ewropayê jî wek parlamentoyekê çêkê em li wê derê qararê xwe bidin mesela ji bo em bi ser kevin ji bo ser Kurdistanek serbixwe ji bo azadiya xelkê me ya milletê me em karin xebatek çawa pevre bikin em ê rayê xwe bavêjin em ê qararê xwe bidin em ê bi çi şeklî bigêjin wê derê bêtirîn ez bawer dikim em karin bi hev re vê xebatê bikin û bivêjin li bajara de yani gelekî bivêjin pêwîstiya organizasyonê heye wexta ku me re karibin vêjin vê organizasyonê li Kurdistanê me re bîne cî wê çaxê ez bawerim me re karib gelek mintiqa de guhertinê çê bikin mesela em karin ji bo însanê ê handîkap ya ê kor û seqet em karin ji bo wan çi bikin em va sîstemê Swêdê mesela em karin gelekî bawayekî xweş bikar bînin lê em gerek berê bingehekê çêkin ku em giş li wêya em bi hev re ne بله نوجین لگور سیستما سوید دبستان حتی üniversiteyi giredayê şaredariyan ez bawerim rewşa xwendina zimanê zikmakî li xwendegehan çawa ye û li yanî Kurd jê îstîfade dikin şaredariya we Stockholm bi giştî tiştê ku heta ana me dîtiyê mesela li Swêdê heqî me re heye me re zimanê xwe zikmakî bixwîne gelek kesên ê ku dixwazin zarokê wan Kurdî bixwîne heye tiştê ku ez ferq dikim ama mesela gelek caran dibi problem wek dizanin Kurdê me yê Konyayê heye mesela Kurdê me yê Bakurê aliyê me aliyê me heye mesela ew gelek caran dixwazin wexta ku em bivêjin derza Kurdî em bixwînin dixwazin du zimanê ji hevdû ya derzê ji hevdû cuda be ji bo ku mesela ew xwe di Kurdiya me de tam nas nakin ew gelek caran mesela gedê xwe naşînin Kurdî dişînin zimanê Tirkî em vêya gerek em ser bixebitin ku yani em bikin ku her kes her Kurd bixwazin zarokê xwe bişînin zimanê Kurdî mektebê bixwînin çünkü heqeke û vî heqî gerek em kar bînin û mesela wekî dinê ji xwendî wê te dî li üniversite heqî me re heye me re Kurdî wek qurs me re bixwînin me re hem karin alimi bixwîne jî me re kar alimi binivîsîne jî
gelek imkanı meret vi alya de li Swêdê heye. بله نجیم بخاصی از دزانم ت يعني تو سياسة مدار يا زانم وتجنيز دجيد شوبينة لسويدي اللي خاصية دزانم د سياسة كردي ده أكتيف تبشتار نبوية اللي هند جوانتيا خودت تو د سياسة سويدي ده أكتيف بوية چمات سياسة سويدي هالبجارتية یک و هالبجارتنا تا بزانبون بوان روشان كيس وچه بون بله وكم من مساريد قوته دسبيكا من ناد ناف سياسة سويدي بو از استدي كتب ناف درنق و عملين كرد تشتكم من يعني جمر بو تجربة دوية دريدة من بري فيجي مجنكي مقال كر مغو مسألة أورغانيزاسيوني أم حبكي تيد زعيفن دوی درید امکانن هین خورد بفن همجی جانا هن دینامیک هیه که وقتا مرا جوان به مرا دکوه ناو مثلا درنگی ایکو پرسگریکی کرد مناقشه دکه یا جی تخواز برا مافه پیرکا به دینامیک ایک ونی مویجن خورد تید هیه وقت جوان مرا وقتا دکوه ناو ویا دبکو چاوه مرا ونی حبکی جویا بترس يعني مرا حبکی قاوه که پاشت باویجه لعین دمه مثلا گلک تجربه مرا چه دبه بمن يعني تشتكي بالام كشان مثلا برسكريكا حقي بيركا بو از بروي كيت دي از يكتيا جنان از اكتيف بو از بجوانا جير از دمك بريوي از اكتيف بو لما خاصكو مثلا برسكريكا نتنا برسكريكا اكو كل جمع كردا بمين مخست كاربن فيا الجلك جين دنجي ام بين روجافي ام كاربن ماستر بك مثلا ام بخازن بجيجن هان جينا ام بخازن ازاديا خلكي ما تشبه بمتن ناقد جرك ام كاربن حتى كم كاربن ام بشجريا كسين ودولتين ديمقراطيك جي ام بستينن جبروي كم مخستم از هم بريا بارتيا تشبره هم جي للسويدي از برسكريكا كردان و حقيوان وك ملت سرخبونك سرخبونا ولاتكي از فيا روجه نشان بكم و ناسكم بدم چو قاسي دوستي مرحبا جبو برسكريكا مرة هينش يتره جبرو يكي از كتب ناو سياسة سويدي ام از باورم ام كارم جلك اوائي ام برسكريكا كردا و كردستاني ام خوياني بكن و از هرقاف دمم از بهم يعني ام هركس ام باوائي كي كار آلي كردستاني بكن ام نكارنقش بعيني هاوي بكن ليش چباسي ام فيجن وك كرد كي جان جواني كرد كود بشكي د سركفتي بو يا بو خدي مسلكي كي جبوما كردو وكردستاني سركفتنك بله نوجين بله جلك سباس من شروفايك ديت بريز زبارم أنا نابي نملي دبجي برا ديركو هدين جاب من خشكين هفدو برافو دنجا ستوكولمي بله برز شورش بلاد هاد دبجي برا ديركو دنجا دشارة داري ببن خشك براين هاف باش پیشنیارek یلکی باشه بله نوجین پارتیا چپ چارەسەریە پرسا کوردا بە پرسا دموکراسیا ترکیە چاوا دەبینی گەلو تشتكو ام دبينن مثلا ام جلك حوالو دوستي خو ال ويدري اكتيف د سياسات اكتيف ام دبيزن مثلا روش نزيد باشه مثلا ما في بيركان كم وجلك دورمان جيد مثلا ام فرق دكن كي حقي كردا تي اجقاندن مثلا كرد نه آزادن نه سربستن دولتی خود از ونی از الفيجم
وهم هنجي جلك كماسي هنا يعني مرن كرفيجي كو كردك كردستان باكور أنا آزاد كو زمان خو بآزادی بپیوی یا کلترا خو یا حقی خوی سوسیال بآزادی بکاربینه واتشنا ام هنا ام دبینن مثلا پیش نکتی گورکی مری بخواستا دموکراسیا کده مثلا حقی هر کسی هیه زمان خو بپیوه حقی خوی کلتوری بکاربینه حقی خوی سوسیال بکاربینه انا کردستان باکور مثلا ویا تونه ویا ام جبوكو ام بين الروجافي السويدي البرلمانتا سويدي ام هرقاف يا ام سر مناقشات دكن و ام دين الروجافي جي و مثلا جلك جاران ام بهفدر دخبتن ام وقتاكو زانه نهقيت كرن مثلا هوالي ما اكتيف ياجي ام بفيجن هم بري خلكي كرد نهقيت كرن ديرج ام دردكمن مدياي لفيدري ام فيا بالدنيا ناس كرن ددن جيبو خلكي كرد خل كردستان مثلا تنه حسنك يعني ام دخوازن او زانبنكي ام بشكريا واندكن و بارتيا مجيوانيه و حواله ما ايكو دارن نتنه كردن حواله ما سويدي جي دارن مثلا سركي اي بارتيا تشاب بخواجي دهره دبي علي ده از باور مقارن جلكي علي هفد بكن يعني دبي ام هفدو تنه نهلن و ام ده اما جاخو جي نتنه بن بله نوجين بخاصي از دزانم و دشوبينم السويدي قالك جوانين ما ين وقته وين دماته د برلمانتو د برلمانترن قالك دزگاهان د سیاست دي جي گرتن و خبات دكن و لوب يك باش دكن جبو كردستاني و تجي يك جوان تكليوا بهفدور هنا دانو استندرين بهفدور هنا ياجي هم تجريا هفدور دكن و از باش دزانم كرديا و همو ياجي كيم زيدا خوشه دانو استندرين و چاوانا دوار سياسي و لوبيه ده وقتاكو مسألة سر مثلا برسكريكا كرد ام وكيف دود فكرن ودانو استندنا ما هي ام جالك برسكريكان جد علي هفدود كن مثلا ام بفيجن سر ما في بيركي ام كارن دوي برسكريكا ده ام قش بجفن ام كارن ناقشة بكن ديالوج دين ام كارن شوا وك بارتي ام علي هفدود بكن دوي علي ده از بروبلم انا بينم و يعني دبكو يعني ام هر يك ام بهوايك جودا دفكن ام نمجبور قشت عيني بارتيه ده بنجي لام مهم ام دفياد يك بنكو ام جبو خلكي خو ام ازاديه دخوازن و ام كردستان اكثر بخو دخوازن ام كارن في برسكريك ام تشوا بين الروجافي ام هر هنك جعاليا كيد امي بخوازن ويا بين الروجافي و ام فيجن بخوازن بشكريا و بارتينا و ولاتي سويد بخوازن بله نوجين جيانا سياسية سويدة ده جيانا كولتوري أكاديميك خواندن و راگياندن و بيروقراسي و تكنوغراسي ده روشا كردا بتايبتي ستوكهولمي و بتبايل سويدة چاوايا از بالات دكشين از بيجم تايبتي ستوكهولم جبا كتل ستوكهولم و چالاك و دشوبينه و ازانم هايت بگشتي جي هي چه بالات دكشين روش چاوايا يعني تشتكم حتى أنا فرق كريه أبكو مثلا كرد جالك جوان إيكو بفيجن زاروكي إيه بنابرا بياجي إيكو أصلا إيه صالح هفتاد جبو مثلا كار يا أبوري هات بفي درجي زاروكي خب لفي دري بخندن ددن جالك جوان انفرستي دخوينن دقدينن مرة وقتا فياد بينم جالك كيف مرتي أز فرق دكم جالك ملتي دنيا للسويدي نوانين لئما وكو تدي فيجن بوي بارچاك اماجك ما كو امزاركي خو بخندن بدن يونيفرسيتي بقدينن از فيا از وك سركفتنا كده بينن چونكي از بينم قالك كردين ما يعني دفياد سركتين و از باور دكم كي ونيجي بردوام بك واز خازم جي اصلا دواني دوام بك لزارو كانت يامده غورا انا مثلا هينكم بو تشتكي أنا فرقتكم جواني أنا إيكو جنراسيون دو إيست سياجي قالك جوان أونيفرسيتي دخوينن ميتا بدقدينن وجبو ما أف ذاتن سركفتنك يعني قورا خلكي دنيا الملتي دنيا الفيدري أم قالك بشاد أم جيدقرن أم جويا ناطرسن أو تشكي باشي
بله gelek spaz nujin deroşayî ro de meclîsa ya ji parlamentoya ya herêmî dikare ji bo Amedê Mêrdînê Cizîrê tu tişkî were dikarî bifikirî wê ji bo Kurda dikare be çi bîne bi te daxwaziyek reyele Kurd çi bikin ji bo vê Ya ez şaredariya û belê ez dibêjim ku yani gerek tiştekî imkansız tune bi ez bawer dikim ku em Kurd bixwazin û em giş wexta ku bên cem hevdû em yek bin ez bawerin em karin bînin cî mesela sîstema Swêdê divê alî di gelekî baş e yani demokrasî ji welatê me jî lazim e ana ez difikirim cana ez dibêm rojekê welatê me çê bive ew ê elbette ew ê partiye cuda cuda hebe û em ê giş karibin fikrê xwe bivêjin lê gerek sîstemek me demokratîk hebe sîstema me demokratîk ew ê çawa bêjî em ê mecbûrî meclîsekê em ê ava bikin ew ê di wê meclîsê de her partiye Kurd cî bigire tê de em ê giş fikrê rengên cuda erê em ê giş fikrê xwe bivêjin dibi fikrê me elbet ew cuda be lê vêya bi me yani amacek duyemîn e amaca me yekemîn gerek ev bi ku em bixwazin welatê me serbixwe bive û em divê yekê de em şüpê me tune be tiştê ku ez cana ferq dikim mesela siyasetê de hem partiye hem hevalê me partiyên dinê mesela dibêjin yani Kurd bira heqê wanê sosyal û kulturî hebe ya jî Kurd bira heqê wan ziman karibin zimanê xwe bipeyvîniya kîmliga wan hebe lê serxwebûnek Kurdistanê ya bibêjin welatek serbixwe naxwazin ez jî dibêjim yani ana ku heta ku welatekî me re serbixwe tune bi mere elbet mere kare konfederasyonê çêkê mere kare mesela her ew minteqana mere kare bêjin wek parlamento ya jî wek meclîsê ê heremî mere kare çêkê lê ez bawer dikim ew tiştekî duyemîn e yani pêşîn gerek em diviya de yek bin ku em giş dixwazin welatekî me serbixwe Kurdistanek me serbixwe hebe û sîstema wê em ê çawa bîne cî gerek tiştekî duyemîn bime بله gelek spaz nûjîn em hinekî werin ser pirsê diaspora ji xwe jê var de em li ser diasporan e lê pirsê me taybet ku dibêjim diaspora ji bo te çi ye û mesela sîstema ku te behs kir şaredarî parlament û siyaset û demokrasî li Swêdê em nasnama xwe zimanê xwe çawa biparêzin pêşniyarê te çi ne والله ez dibêjim çi ez dibêjim ku diaspora bi min xelkê ê ku mecbûr manin ku ji welatê xwe bawayekî ya duda biçin derekê dinê û li wê derê mere him di alim sîstemê nû mere dibe perçakî jiyanekî nû mere dibe perçakî cîvatek nû ji bo ku mere ew kîmliga xwe ya zimanê xwe ya kultura xwe wan mere wan daneke ziman mesele ez wekî tiştekî pir muhîm dibînim tiştê ku ez ferq dikim mesela wexta ku mere li vir mezin dibe wek zarok mesela me gelek cara me vêya hîs dikir wekû em di orta du kultura de em diman me gelek cara me wenî hîs dikir em di şu Kurdistanê em ne tam wek nasê xwe Kurdistanê bûn yani wan jî me wek xwe nedidît wir biyanî bûn hûn em jî me xwe tam wek wan nedidît lê me dîsa me ji çûna Kurdistanê me gelek hez dikire li vê derê jî mesela em ne wek Swêdiyan em ne Swêdînin gelek ji me zarokê me li vê derê çêbûnin ama dîsa wek Swêdî nayê hesibandin mesela em her bi me em gerek diyalogê bi zarokê xwe dînin diyaloga me bi zarokar hebe em bizanibin mesela ew civata ku zarokê me tê de ne civatek çawa ye em wêya nas bikin ji bo ku zarokê me karibin me re vekirî be em her gerek mesela dîroka xwe wan re naskirin bidin ji bo çi em hatine vê derê amaca me çi bû kalkê me pîrka me ji bo çi hatibû vê derê xebata ku wan kiriye em ê nexwazin bi erdêv biteqe mesela em ê vêya çawa karibin pêş dibivin
وتشاوا بكن كوفيا وندانا بمثلا ولاتك غريب بمهم كو ام يك ام هرقاف مثلا بمالي حتاكو لمالي حتاكو مكارمم زماني خو بزاروكي خو ببيفن ام كيم لقاوان ام هرقاف بين بيراوان كو ام جبوتشه خاطنا فيدري مثلا جبوتشه زماني ما لولاتي ما قد اخبو يا صاغبو ام جبوتشه هاتنا فيدري ام جبوتشه مجبور ما ام برافن فيدري چمكي جبو قرنيمه جنراسيونام ويا حبكي راح ترتفع كرن چمكي جريدانه ما في كردستان وهي هنا مثلا مثالي هاتن فيدري زارو كانتيام تبيرامه لاف زاروكي اكل فرتشه دبن دبكو او جريدانا بو كردستان تنبه جبر وياكي او جبو مهم دبكو ام كاربن يعني فيا بردوام كرم بدن هذا كملكا خو بردوام كرم بدن كلتورا خو بردوام كرم بدن زماني خو بردوام كرم بدن افنا هر تشتكي حتى هرقاف اما حتى كوش دستما بي امي بخازن ام فيا بكد بله سپاس نوجین گلک پرسیم درزید هبون برسیوا گلک هدا که بدران اجار تبینیه گوتی دور ده هرگاو او تبینیاته ام دبیجن باکور کردستانه و کردستانه باکور دبیجه نوجین باکور کردستانه نه کردستانه باکور گلک سپاس که بدران براستی ام هرجار هفدو راست کند ویاده ام جی جار دبیجن باکور کردستانه جار دبیجن کردستانه باکور مالا دجمنا بکه بکولاته مکرنه چار پرچه ام چی بیجن لیکن بدران دبیجه باکور کردستانه نوجین اف جي اس باورم يك جوان تشتي ايكو كردي دياسبوراي ام بي جانا ام بي دشورن اف تشتي جي اس باور دكم بله يعني ام مثلا باكور كردستاني باشري كردستاني ام جار وادبه نوجين جبوكو ام لوبيك خرط للدياسبورا وابكن تجي وارد قالك نمونه دانو تبحسكر جبوكو ام لوبيك خرط اوابك نمونه وكا جهويا وكا ارمنيا ام كردايك هف بشك بهف قرتي ام اوابكن ام كردستاني الدياسبورا دي جنراسيونا يكمو ديا مسيام ام كارنش بكن چاوا خرط بكن بله از باور دکم مثلا امی کاربن از هم تشناد بینم مثلا تشتیکو باش اما از بینم گلک کردین ما ای جنراسیونات دا مثلا جبو زاروکین چوک وک قریجا یا جی وقتا خوی والاده مثلا مرکر ور پرتوکخانه کردان مرک پرتوکا بخوینه تشتی ونی بچوک جی از باورم جبو زاروکا کارتش که مهم به کو مرخو نزیکی کلتورا خو و زمان خو ببینه ده عالیه مثلا ام کارم به هفر عالیه سیاسی ده چی بکن مثلا ام گلک کسی اکو سیاست ده اکتیون هنن ام کارن مثلا ام ویژن وکو به هفر کمیتای که چیکی کمیتا اکو ام جبو کرد و کردستانی ملت کرد و ولات خو ام کارن چی بکن جبو کو ام بگیجن وی آماجا ام ویا به هفر ام بشورن مثلا قونگرا که چیکی ام کارن حتی مرا بخواز ولاتی دی ال اروپا مرا سال جا که قونگرا که چیکی مرا بان هفدو که مرا ویا مناقشه بکن ام چاوا بگیجن وی آماجا ام چاوا علی هفدو بکن ام چاوا کردستان اکثر بخوا آوا بکن وک کردی دیاسپورایی بله گلک سپاس نوجین کردستانیان لدیاسپورا تکلیه‌ام به کردستان را دبی چاوبه کردستانی کردیان یعنی کردین لدیاسپورا دبی تکلیه‌ام به کردستان را چاوبه دور پرسپکتیو هاگر دفکرام من دخوازی از آخو ویژم بمن چون هاتنا کردستان گلک بگو من از فکراتت خوازم چون هاتنا کردستان گلک مهمه جبوکو از فرق دکم کو مثلا او گریدانا مره اب کردستان زیادترین وقتا دیو باوی مره ایدن ج اورته نامینه مثلا مره دیو باوی خوان داده کل دیاسپورای بری ویا مثلا دیو باوی مره او گریدانا مره به کردستان برایه پشتی مره دیو باوی خوان مره وقتا که وان داده او بفیج بنگها ایدن الجم مره نامینه
إيجا gelek mühim dibe ku mere ji xwe bike bibêjin elmandin ku mere her wer Kurdistanê mere wê kontaxê dîne ji bo zarokê mere jî mühim e mesela gelek caran zarok pêwîst e ku civatek welatek sistemek ji dervî vê sîstema em tê de bivîne mesela wexta ez lawkê xwe dibim Kurdistanê ez dixwazim ku hem welatê xwe nas bike hem zanibe welatek me heye hem zimanê xwe nas bike lê hem jî aynî demê zanibe kî jiyan ji jiyana em li Swêdê dijîn فرهتره و مستره دبو کو مره وانا جی ناس بک و مهم وانا جی ناس بک از باور دکم کو وقتا کو مره ویژن اف دانوستندنه ایک ستانر مره به هوای کی ویژن دوغال امدانینن مره دهره مره دوری واتش نادکه و مره دوری ولت جدبه پرسک هبو برز گوهر مامو د پرسه دبیجیش بو مالباته ما کرده ساجی زاروکین وان بدل بشدار بن گلو باش نینه بری کرسا زمان کردی فیر بن هفک سمینران سر پاراستنا کردبونا وان آوا بن سر دیروکا ما و نتو پارزی جی و سا دبیجی گلو گرینگینه مره نک سمینر لسر وان مجاران سر کردبونا وان بده تدبی چه نوجین یا از باور دکم مثلا ام کردین دیاسپورا gelek caran em ji malbatê de vatişna em distînin ji malbatê xwe em distînin mesela dibe ku yani mere di dîroka wê dîrokê dikare hîn xurtir bive bi alîkariya qursan em qursan mesela em wekû tiştekî xerab namîne elbet qurs her gav baş e em vêjin yani eğitim her gav baş e di üniversiteyê de kursên Kurdî heye lê ka diwana de mesela dîrok wan tê de hebe ez baş nizanim lê mesela bi min îmkanê her kesî li vê derê heye ku li ser dîroka Kurd û Kurdistanê xwe pêş bixin ana em vêjin sîstema înternetê jî heye her tişt li wê derê zelal e lê a mihîm bi min mere ji malbata xwe di hundir mala xwe de mere wê vêjin piştgiriya bistîne û wê vêjin zanebûna mere çêbive ku mere Kurd e zimanê mere Kurdî ye kultura mere Kurda heye vêjin heqê me yê sosyal heye heqê me a kîmlika mere heye ji bo çim hatine vê derê mere wê dîroka xwe zanibe ji bo ku mere vana karibin mesela berdewam bikin yana ez bawer nakim mesela em vêjin mesela dîrokê tiştekî ku ji bo mere dûr bi mere hergav kare ew tişna mesela mere bigêjin wan di înternetê di gelek caran lê wek xurt jî tiştekî enteresan e yani dibe yani bi min ne ji bo ku tu şeredariyet kard ki pirsa Goher Mamo spas birêz Goher Mamo ji bo pirsa te relevant dibêjin ya ew tu zane mesela wexta ku mere di her mektebê heqê mere heye mere zimanê xwe bixwîne îja ew meelmê ew mamostê ku tê derzê Kurdî dide yani bi xwe di destê wî mamosta de ya wê mamosta de ye ku çi xweste li ser Kurd û Kurdistanê bivêjin zaroka fêr bike kare yani gora wya ew eyara xwe bike نوجین ام هدیه دی تین داویا برنامه خو از پرسا داوی آخو اشته بکم و ازانم تبحث شکر تو دزاربتی آخو دد ناف کمالین فدراسیون تو گلک چالاک بود تا گوت تو یکتیاج ناگی چالاک بود تو هینجی چالاکت کارو خباته دکم بحثاوی دمه یعنی ازانم کوه دمه تهنکی بحث شکر و از تشوبينم جي وناس شدكم هون قالك جنراسيون ديام يعني قرن ديام بيجن هون يعني هفقرتنا وجهه يعني مثلا كردياتيه ده هشمنديه كردياتيه ده كارو خباتا وده هون قالك جوا اسكارم ده 15 كسا بهج ميرم كو ازانم هون قالك ده دزغها ده سياست ده ريخستنا ده هو جي قرتيه وچغه هون قالك چالاك ون ليوان وقت زانوان دمه داوي هنا كي او چالا يعني چاوه ملوه چالاک بونه دگرم
گلو سدم چی آنها بچکی لاواز بوی مثلا ریخستنی مثلا فدراسیون کمالیاتی تشتیوا گلو جی دما دیجیتاله گلو چه هات گوهرتن او انترس یعنی جنو جوان پر که من ده ریخستنا ده کمالیان ده بته سدم چیه تکاره هنکی بده بر هفویجی Ez bawer dikim jiyan bi xwe hatî guhertin demê ku dê û bavê me hat vê derê mesela wa dem nade tê pîrek karibû li malê bo mesela zilam dixebitî pîrek karibû li malê ba demê ana mesela hem pîrek dixebite hem zilam dixebite ew qirnê pêşî jenerasyona pêşî a hat vê derê bivêjin tecrübê wan û vê girêdana wan û bêtir bi Kurdistanê ve hebû wan bêtirîn yanî karîbû vêya wek tiştekî doğal ya naturel banya cî mesela tiştek ez fex dikim ana jenerasyona a duda qirnê duda gelekî dixebitin zarokê wan gelekî aktîv in yanî ew xwestinê ê civatê mesela mere dixwaze ku gedê me zarokê me re dervê civatê nemîne em jî gerek civatan tê de em baş nas bikin ji bo ku em du jiyanê sistemê paralel nejîn lê ez tiştek ez fex dikim însan gelekî meşxûl bûne yanî wext zêde tune ku mere mesela tiştê dervî malbatî mere alaqedar bibe lê mesela wexta ku mesela tê ser Nevrozan ez fex dikim Kurd giş dicivin tiştekî ji bo wan muhîm e pirsgirêkek Kurd hebe rewşek li Kurdistanê çêbive Kurd giş dicivin lê demê berê ez bawerim ew germaya hîn bêtir hebû yanî însan wextir hebû wexta wan hîn bêtir ji hev dir hebû dûr zarok çêbûne torûn çêbûne mere wanî meşxûl bibe va tişna tê zaroka bi mektebê wan bibe aktivîta tê wan bibe qirêjê hem aynı demê de mere kar dike mesela mere bi aynı demê yanî wextê di rojeva xwe dinabîne ez bawer dikim gelek cara ji ber wê ya ne ku mere naxwaze ez bawer dikim em giş dixwazin lê heger sebebek hebe ez bawerim ev e بله gelekî spas nûjîn ez pirsa pirsek din adawîş te bikim planê te çi ne me destpêkê de behs kir me got navê te di lîsteyê dikevî lîsteya ji bo hilbijartina sala 2022 ya planê te çi ne û tê çi bike hinekî wî re bi Kurdî ji me behs bik Belê wele ez karim bi Kurdî bivêjim ku yanî amaca min ê herî mezin ev bû ku ez vê xebata xwe ez bigêjim cakî ku ez karibim guhertinekê ji bo xelkê Kurd ji bo welatê me ez çê bikim û ez karibim mîletê me û rewşa mîletê me ez bînim rojevê min wek amac min dixwast ku ez rojekê ez bigêjim meclîsê ez li wê derê ez karibim alê xelkê xwe bikim alê Kurd û Kurdistanê bikim amaca min hîn ev e û ez dixwazim yanî bi wê awayî bi riya sistema Swêdê bi riya sîstemeka demokratîk ez him piştgiriya wî welatî him piştgiriya welatên din jî ez welatê xwe û xelkê xwe ez karibim bînim rojevê û rewşa wan bînim rojevê û ya herî baş ku em karibin rojekê em li wê derê tev di Kurdistanek serbixwe bivînin بله نوجین شانست بلنده گلو سیدی مره ویا د پرسیج سیاست پداره باوریت بلنده تجی کردستانیان لستوکهلم یا کردستانیان لسویده لبرا جنهاد تجد خوازه یا tiştê ku min mesela meclîsa bajarî min fehr kiriye ku em Kurd wexta ku em bixwazin em gelekî bawayekî baş em hev di destek dikin min vê tiştan min di meclîsa bajarî didîtiye û ez vêya wek tiştekî baş dibînim xwedbûnekê ez dibînim cema Kurdan ez dixwazim bawer bikim ku şansa min baş e
والبته وقتا کو ام كاربن دي مسألة ونيد آلي هفد بكن للسويد بجي لكيدري بجي أمي بخوازن يعني آلي كارياك بهفدر بكن از خوازن باور بكن كو شانسا من باشه و از باور دکم کو امی دوی آلی جی دوی بشی جی امی گلکی کاربن پشگریا هفدو جی بکن وەک مسەری گۆم کورد gelekî mesela piştgiriyê de em hevdî destek dikin û ez bawerim ez vêya bivînim di mesela meclîsê jî de. Belê gelek spas Nûjîn ji bo beşdariya te. Tiştekî dawî ku tu dibêjî pirsê min hema bêjî qedî eger pirsê temaşevanan hebin ku ji ber çavê min reviya bin من gelek şîrove dîtin têbînî dîtin hin pirs jî me dîtin me gotin gotinên tenê dawî tu ji me re bêjî sal jî diqedi Nûjîn Gotinê min e dawî belê gotinê min e dawî ev e hêviya me ev ku em bi hev re rojekê em welatekî serbixwe û welatekî azad û mîletekî azad em bi hev re em bivînin û heta ku ji destpê me bê em ê bixwazin wek Kurdên dîaspora em belkî giş nikarin bi aynê hewayî em alîkariya welatê xwe bikin lê em ê bixwazin em giş bi awayekî alîkariyê bikin em nikarin giş her tiştî bikin lê em her kes karin tiştî bikin ji bo em welatê xwe bînin rojevê û rewşa ملتê xwe bînin rojevê hêviya me ev ku em ê wek jenerasyona a duda em ê bixwazin û bixêr em ê Kurdistanek serbixwe bivînin. Belê wek nifşê diyem li dîaspora gelekî spas Nûjîn ji bo van têbîniyê te û ji bo mesaja te ya sala nû jî em serkeftinê ji te dixwazin û em hêvî daxwaz dikin ku Kurdistaniyên li Swêdê jî piştgiriya te bikin û gelek spas ji bo xebata te hem ya di civata Swêdî de û hem jî ya lobiya Kurdî ku di xebata bi Kurdî jî dikin dest xweş bi Kurdiya me ya herêm em dibêjin malî ava be serkeftinê ji te dixwazim Nûjîn û gelek spas temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe û em hatin dawiya salê jî wek me destpêkê got me got em ê dengê dîaspora bi we re parve bikin em hêvîdarin heta ku ji me hat me hin cûreyên civakê hin Kurdistanî rengên Kurdistaniyên li dîaspora me kirin mêvanê we bi we re parve kirin em spasiya we dikin ji bo ku hûn bi me re bûn wel me temaşe kir spasiya teknîkerê xwe dikin xebatkarê çarpelmedya dikin rêveberiya çarpelmedya dikin ku piştgirî û alîkarî kirin spasiya mêvanê xwe yeko dikim yek heta niha beşdarî bernameya min dengê dîaspora bûn spasiya hemû temaşevana dikim ji bo ku bi her rengî bi me re bûn spas ji bo pirsê we têbîniyê we spas ji bo hûn hene hûn guhdar dikin em hewl didin bi Kurdiya xwe ya ku êdî em çi xasî ji heq derdikevin em bername pêşkeş dikin spasiya we dikin ji bo ku bo tehamila we ji bo piştgiriya we ji bo sala nû têbîniyên min daxwaziyên min hêviyên min ku dilekî şad ji ber ku herdem zilm û zor û nexweşî û mirin û kuştin û gelek tişt li welatê me dibin bin destî zor û zilm hêviya min ew dilekî şad di sala nû de û wek hevî û yekbûn û hevkarî di nav Kurdan de hêviya min ew ku sala nû 2022 bibe sala hevkariya Kurdan yekîtî piçekî mezin e bes hevkariya Kurdan hêviya min e bi van hestan û em xatir ji sala 2021 dixwazin û ji sala 2022 re dibêjin bi xêr bê bi xweşî bê dilxweşiyê û azadiyê bide Kurd û Kurdistanê. Spas Nûjîn, spas temaşevanên hêja, êvar baş Kurdistan.